la tseba ke magajaking ke magaja gore o ta re o dutse o ke potsa gore mamotha o ile no chila wa ba sharp wa bo ya wa ba le respect wa zuma life wa bona wa tswela motho mona ba re ke mona la tseba di a release go shengwe ya o betha gore go kushi a release go shengwe o betha kudu so go shengwe na ito disturb ba bophelo botšiša nna e disturb ba bophelo music wa dimano disturb ba bophelo wa so ke no felletša ke dumetse gore okay music wa dimano o don't distract her forever ka tomorrow wa tseba keng e re ke di bolae ka mo alawa gore music wae o nkgawat so e re go bontšha gore ga go alawa gore o nkgawat ke nna ke delay ba bona ke nna ke dumetse gore lo je di so di thara Rinyoke lagi nuzuri ya kama
koshaka fedi so la kwishisha re ase fault yak ase fault yak lena la kwa koshela ya che yo konyaka le ka se Elias ere ke le kry fela mologadi alo he bana abe ke la bile le kwela koshela le kwela e pethauri tek petete so he bana e ring ke le lebogeng for actually a live video yaka a se malemang ba bang ba tle lata mo go mana e chaishije la bona. So for those who came late, unfortunately yo bana le kana le bella video e mo golong le ta kwishore motho e ba lapisitseke so bana ke a rata bana bye bye ne yo nke le bijeng fire brigade yo bijeng fire brigade ka sa bolena le king cha yep. So guys, thanks for watching. I'll tune in again tonight. Yeah, now I really need to rest. I'm very tired. So ke le first time ka mo ka pho o le gana sharp.